Talanoa and warm Pacific greetings and welcome to another episode of the Pacific Health Talanoa podcast live on Blue TV with Lorenzo Kaisara. Thank you so much for tuning in and I hope you're well. I hope you're enjoying this week. A lot happening this week in terms of drive-through vaccination for our community, especially our Pacific and our Māori community. Now, SCOPA or Samoa College Old People's Association Bring Your Mates to Vaccinate this Saturday at the Maota Samoa Mangere, supporting every and effort to keep our ainga and whānau safe. And another event next weekend, MBOPA or Marist Boys Old People's Association, Samoa, New Zealand, the Marist Vaccination Drive-Through Campaign at the Mangere Town Centre on Friday the 19th and Saturday 20th of November from 9 a.m. to 2 p.m. And joining me to talk more about these two major max vaccination events are Le Fionga I Asiata Fuimaono Aloalii Wright from SCOPA and a member of MBOPA. Ia le tamaitai po le whaletua ia Audrey Samaseia. Talo whalava I lua Fionga nei auli. Talo whalava and Pacific warm greetings to all our listeners and viewers today. Ia, talo whaatafo I malo le soifo manuia I le sunga Lorenzo e le ngatelea I o le mai mofa funga mai fo I sio tātou atunuu. Ia, tupu matamali e le ngatelea. Ia, mai lava ia auna le tua, whatawhaitau langa I fia, ia, ma tapo inga mau fo ia nei o tātou tamama, tina ma tua, ia I mauta malawa ma lore soifua, ma lore lange ma. Ia, wha ma lore soifua mauma lange ma ia o lua sunga I tai o le tātou community al Pasifika, ia ai maise. The two major big schools in Samoa are coming together. Former students and ex-pupils are coming together to support the campaign and to support the mahi and the kaupapa and the work that is currently being carried out to make sure that everyone have a chance to get vaccinated. Ia lau sunga asiata, e me whaiona e tala mai, this must be like a follow-up. You know, SCOPA was part of the vaccination drive-through that happened at the Manurewa Netball courts not long ago, about 2 or 3 weeks ago. A lea lau mai tau watu o lea wā ngā I lava le SCOPA ia e coordinate ma organise la tau lava events. And whaiona e tala mai whamole mole lau sunga asiata. Whaftai Lorenzo, o le vanga tonu lava na leo e ta ua I le afiafili nei. E pe ona sila fia le a foi. Le Super Saturday, lena whaonga ina le tātou mālo New Zealand, ia le asato na I lena lango atuai le SCOPA I le tinamata maitai. I le masalo le tolu vai aso taluai. O le tūlanga lava ia I le whamoe nei sa ia langona po le alava le event e whai e lango ia le tamamtini tuai o Kolisio Samoa. Ia ai ina ua maea le whamoe na ia ona toe whonoa foila ia leo le komiti whafoe. Ia ma e ilo le tō wha. Ia e te tau pea ona toe follow up. Tangata la ia na mātou soani e abatu e whai o lātou tui mua
I le aso tōna i o le Super Saturday le na whai le tātou mālo. E te tauna toi AVP iai le sosoani le ngata i le. Toi longoloko pui ali i pe i la tau ia na whai tui mui mua i le aso lea. E su mai matala au mai. I le tātou mauto sa mua i mangele i le aso tōna i nei la. Le a tōnua i lava le tolu vai aso talu na mai le tui mua. Mana ia le tūlanga le wai ta ua Asiata, because or the time frame from your first dose to your second jab, it must be done in 21 days. Well, after 21 days, Audrey, a member of MBOPA. Wow, what a great combination, what a great collaboration of the two major schools in Samoa. Lewa o mai e ngalu lue fatasi ia ma promotes for ia lenga tai leo le kiliva ina ia o ngalu wenga lo fa nga solo nei I le fainga tupui. Audrey, can you share with our viewers and our listeners what motivated MBOPA to organize this drive-through vaccination next weekend? Thank you for the question. So with this whole event, MBOPA has come on board as part of the opportunity to be part of the community and also to use our connections and networks to be part of it. As you all know, there is a gap, equity gap between our Pacific people and the rest of the people in the community. And part of supporting the community, MBOPA wanted to be part of this so that they could drive this to help our people and help our families get vaccinated. So we're currently come together and we want to collaborate with other organisations and drive it as a community event to be part of this to help encourage those who are still sitting on the sideline and also encourage those who haven't had their second dose to come in and either get their first and second dose. So it's a great opportunity to be part of the community, be part of our people, to actually drive it so we can continue to get through this pandemic. Thank you so much, Audrey. Asiata, tonu a maua fo'i lea vanoa e whapena o na ngā ruru e whaatasi e fo'i manesi o pāanga ia le SCOPA. Wai tal tonu lava le langona I le mawhai fo'i o na ngā ruru e lava ia na o se organisation po se whalapot po tonga peitai. O le mai tau atu e tu sai fo'i ma le posta watu ina mai le tātou porkalami. O lo iaini ia le auso ia o nisi fo'i o pāanga le SCOPA o lea ua mai whaatasi e ngā ruru e. E mwhaiona e tala ma le tūlanga le o resources. O a mai ia le tūlanga I tāpenanga ma resources o whanga ina ia mo le tātou event I le astona I nei. Ia, whaftai, o le peona sila fia, o le whaipaanga lava ma le tātou Pacifica Family Health, tina ia tongia ia ma le malana company, ia le ngata fo I lea, langona I lava le nganga whaftai tele o na o le langalango sua mai nisi fo o tātou paanga. Mori ai foi whaftai tele le whionga ngā ftasi, me se foi o le Bluwave, stasi nei o mātou sosoani I le tūlanga o le whaalauloina o le nei whaamoemoe le ngata fo I lea. O le whesoasoani le tele o latou I le tūlanga I le tapenaina o posters, ma me whapena, ia o lo whaalauiloa ai le nei whaamoemoe. O whesoasoani mai fo I al tātou leiti o Samoa, ai le ngata I lea o le tātou marketi Samoa. Ia, manisi lava fo I o tamali'i, ia meise o tātou whaipisinisi, tātou community business, community au kilani. Ua mawhai e ona whaatinoina le nei whaamoemoe. Le whaingofia le tau ngofia fo I pe ona sila fia o lo o tu mai fo I le tau au a le tātou health, le iai le whionga e tuala. Tuala Victor South Seas Healthcare. Soani le tūlanga o South Sea Healthcare. I le tūlanga o le tapenaina o tātou food parcels. Ia, o lo o whesoasoani fo I le South Sea Healthcare I le tūlanga nā. E momoni e whaftai tele I le whesoasoani nei company, me se fo I le whesoasoani le tātou community. E tali tonu o le pei ona sila fia le whapita uri o whenga I tātou mal nei wha mai. O le saunoanga lava ia le tātou palemia se longa iwa 10% ia le tātou atunuu wa whai o lātou tui pui pui. Ia double jab, whatoa ma whai o na tō atu sewa no te tala ia tātou borders. E le taimi nei fo isa i ele manatu e malanga atu fo I awai atu le whamoe moe. Awa whainga tā o no lo tā punia borders le wā o Kilani fo I ma Hamilton e nei. O le tūlanga whainga tā lawa le nā o i e whaamai, ia e whaftai ia inisi fo I o pisinisi, a mesi o company o lo tū mailo lātou tau au e sosoani ai I le whamoe moe le nei. Whaftai Asiata, Audrey, from your perspective, from your personal perspective,
Why should our people get vaccinated? From my own personal perspective, I feel that we should be vaccinated to protect our families, especially our children. With everything that's going on, I know there's a lot of information that's been circulated online and through social media platforms. However, it's important that we look at the future of our families and protecting everyone. Like Fuimaono had said, that at this stage, we can't go anywhere until we are vaccinated. So I know that it's an important piece for us to actually be able to reconnect and reunite with our families overseas, whether it's locally, regionally, or even internationally. So for me, it's important that we are protected and that we protect the future of this generation. Thank you, Audrey. Now, and Asiata mentioned that in order for us to go down to level 1 or even the green lights of the traffic lights new, framework system, what is your target number, of vaccinations to be achieved at your event next weekend? So we're looking at 800 to 1,000 people. Nice. And so we're driving it so that we've opened it up to the community, and we welcome all those who want to come in and be part of this event with us. We're working with other partners and our community groups to encourage them, whether it's through the sports affiliation, through work or schools, as well as our churches. So definitely an opportunity to come together and unite as we continue to get through this pandemic. Whaftai Audrey, siata o le sa e ta ua le tūlanga leo tūwhaanga o tau mawha leo lo lango sua fo ia ia le aunanga whale soifua malolo ina le South Seas Healthcare ia ma le sunga ia tuala mana lato o whinga ruenga e se fo le tāua o le tūlanga pitai o leisi lava vaenga tāua o mai tauina le tātou porkala me le tūlanga leo musika whawhiwhianga ia maniso vaenga wha Pasifika Pacific flavors whapena e whaamana ia chili ai il wha moe ia tūlanga i tātou wha moe la stona ina ia siata. Ia, whawhtai, pe ora sila fia o le sunga ia tawhanai penani i vale ia o stangata foi o loa le musika o lo ngā lue whaatasi ma le tamai teitonga foi la ele o Melenaulino o lo tu mai le tau au o le uso ia tawhanai vatulana whaili e tātā le ngatai fo ile DJ nai pese si vai fo i o tātou atunu ia whamalo stino le ngatai lea o lo o iaia nai a tātou volunteers mori ai fo ile ngā whaapatai tele ile tu mai o le tau au o le tātou community au kilani ele ngata lava ia ila tau na o ngat kolisio Samoa a wai fo inisi o le tātou community wo fo mai lo tātou tau au e sosoani e volunteer ile aso o le whaapatai ele na ile tūlanga o tā pena ina le fionga le Prestene, le fionga ia Sara Tupolo, le ngate lea, ia o le Sui Prestene, ia Mao, ia le ngata maramata laulau, ia e mauti noa e mawhalitau mawhitanga mo volunteers foi, ia le ngate lea, umana whailo tui, o na tu watu leo lau pusa mea ai e te tau e whai maoso, se o le maotana i nai sali mua, foi lele e alu ia pia, ia e sauma au maisi oso, e le mea nai mana ia fo i tūlanga lea wa ia le whamoe o le SCOPA le vai aso nei. E le ngata i te su mai whailo tui pui oe. E maua i malauto na i o le sa. Whaftai e sata e sel matango fia le tūlanga lea. Nono winga Samoa. E iai whai le masalonga o le tātou porkalame o le tūlanga lava lea o le apa fo iai le maupa. Ia i le whaiunga le vai aso fau, i le wharaile mlasto na i Mangi Town Centre. Audrey, can you share with our viewers the details of the event, exactly where it is going to be happening at and the opening hours? So for the MBOPA pop-up that we'll be holding, it will be on the 19th and 20th of November, starting from 9 a.m. to 5 p.m. We will be popping up at the Mangere Town Centre, and we will be working alongside the South Seas, who are our provider for this event. Nice. We want to invite our families and our community to come and be part of this event and get yourself vaccinated. It's a great opportunity to connect with everyone. We will have some incentives, and we've got some giveaways that we want you guys to be part of. So please join us and come and unite with us as we stamp COVID-19 out. Awesome, Audrey. Asiata,
e afe lima se lau ia fa ingo tangata sa pe na no fa tino ina ia tui pui pui ile tato Super Saturday le sa fa manu rewa le sa matua I fa pe na ona lango sua fo ia so ile tato social SCOPA o le aso numero fa tai o lo fa pe na ona e mi ia le tato soci ina ia ausia ile aso to nai one day event. O le tūlanga lava ia o le na tātou te nauna uma lava ia toa tele ni se awai. O le numera lava o wawa ia le SCOPA I pai unga neva ia so e peipo ana tira fiana le tasi le aso. Mo se mātou whase lau ngai le lima se lau tangata wa lava lea mo mātou. Wa lava foi le sao lea le SCOPA mo le tātou wha moe o le tuipui le whai unga neva ia so. Ia o I lava tangata o la fio atu matala atu au, mātou te talia ma so se tasi. Mai le iwa le tai au I le lima le afiafi, ia a fio atu matala atu au, tātou whaatasi ai ia I le nāso. Ia maua le musika siva I fo ia le ngatai lea, ia ma maua se soani mo oia walto na I o le asaa. So if you have been fully vaccinated, you can still, go along to the SCOPA events and have fun. Na ia le musika, ia maoi foi ma le tau mafutanga fua. Ia, masina, koe fai foi ma le tuilon tolu wa taimile nei. O le ufa sau tuol tatou booster, but I'm not sure when the booster jabs will start to roll out in Aotearoa. Audrey, in terms of the process, with the supporting partners and the supporting organizations, how has the process been for you? Has it been an easy process organizing this event? Like any other event, we have challenges and so, but it has been a good process. As you all know, MBOPA is very well known in the community, also outside internationally as well. So we are using, if you come along to our event, you'll see some of our ex-Manu Samoa players and those who are current. You'll see a lot of familiar faces that you may be able to connect with again, and those who are part of the Maris family, we want to invite everyone. And so all those who are connected through church or through friends, or all your networks, please come and join us. It's an opportunity to reunite, and also there will be music held on that day. We will be rolling out a TikTok challenge that we look forward to putting it through our network so everyone can be part of this and join us. So my message to everyone is come down on the 19th and 20th. We look forward to it. We want you to come along and be part of our Mālisi vaccination drive. And why Mangere Town Centre, if I can ask? We've looked at, that's fine. We've looked at Mangere Town Centre. As you're all aware, like in Mangere, there has been a bit of a percentage of those who have not been vaccinated. We do know that in South Auckland, that's one of the key places, but especially in our areas, a local area like Mangere, to be one of the areas that, as much as the data has shown that there has been a percentage that has been vaccinated, there is still a lot of our family and our children from the ages of 12 up that still haven't been vaccinated. So we want to make sure that we're still tapping into those networks and tapping into those areas to make sure that we bring that number to a better number when it comes to vaccination percentage, to make sure that we are protected. Sai Audrey Asiata, le tūlanga le process po o le tamwhaile tūwhatasia ia le tātou wha moe le astona i nei. Sa ia ini tūlanga wha whainga tāpo ni barriers fo ia e maise lava le tūlanga tau se le ni walanga i le ma whai ona whai nei wha moe uma e au noa masa se le ni whai ona wha so me wha mori. E pei ona sila fia ia sa whiangai ia le whionga le mantu tutupe le whionga ia lau pepe ia mane tūlanga fo i o tātou tusi tāno sanga. Ile afo ile vaenga lo fito I tonu ia grants il taimi nei ia na maua mai ai sina tamai se leni fo ile e fisosoani ile tapena ino nei fa moe ai pita I ma o mato fa te ia ile tele o le lango al tanto business community ele ngata fo ile il mai matou lava ia lau ia le fionga ile afo ile matou failau tusi ia e fenga luanga ia le tamaitai o hikupai o le fale fai pisupo ia le va pe mai ele puso pisupo fui le maua la pisupo ile aso to na ipa esu atu manto fo ole na matau po le pa moe nei bring your mate to vaccinate. Afa pe wa umana failo tui.
o e le ua lua o umana alu au mai sau wo ele I whaia so na tui. Au mai lau meitinga ele tui e whailo na tui le aso tōna nei. Ia a tono e whetau ela ia lea ma le a to atu le silua vai aso ai whetau I ma le whamoe moe o le malisi. To e tui wha lo whailo na tui lo na lua o I le mopa. Ia vai ma nei o na a wha pe whailo tui nei a mantou I le aso onu. O atu le aso lua sepulu ia te lau mwhaino whailisi o tui lo na lua. Whaftaia Asiata Matango Fiel Tūlanga le Audrey, any final message for our young people and for those who are sort of like, relying on misinformation and they've been influenced, by anti-vaxxers online. And whai o nei whaaso, me whaamole mole Audrey. Yeah, what I want to say, final message to all our young people, get vaccinated. Hopefully you'll get to hear some of the information that we will be driving in our next conversations with our medical team and those from the NRHCC who will be part of our conversations. And we want you to know that the vaccine is safe and that we can definitely be part of this. All I can say is, youth people, come get vaccinated. You will be protected and protect your families as well. So that's my message to everyone. Audrey, yes, young people, come and get vaccinated to protect yourself and your loved ones from COVID-19. No, so yeah. Whai ona tu ina mai sau nanga whaai o e tu sai fo I man wha moe tātou SCOPA I whai unga nei vai aso? Ia, mole atu alfa whai tele I lau whiong whai Lorenzo, a mesi o tātou BLU TV mole nei whai awa noa whai ona wha lau I loa ili nei wha moe mole SCOPA I le whai unga le vai aso nei. Pei on sila fia, o le a ngai tātou atu nuu I le whaatino ino le tūlanga o le vaccination passport. Lona winga. Ale ai so tu si folau po le lua ia au chaps. Ele mpaina e to alu si pale ainga, ele mpaina e to alu I po fea lava koniseti po fea ni vaenga o le tanto o tunu e te fia te whao ai, you can't fly, ele mpaina e to malanga ia tunu mamau. O lona winga, pau lava le nei o le awala e mawhai e o na maualu sa alo tonga. E mawhai e o na e sa o loto ia e te whea lua I tono New Zealand le ngata I lea, e mwhai mpo e malanga atu ia tunu e mamau. Pe a whaapea ua whailo tui pui. O lea ua tali tonu ina, ia ua o le peo le sila fia Lorenzo, o le si popo lenga o le tanto o tunu, ufai mai o le afoi, o le mark of the beast. E le hai whaamole mole o le tui, o le tanto vaccination, le tui le tau au. O le mark of the beast e lo tau whaalongo ia, le o lima tau matau o lo mua ulu, Lorenzo. Sa o le lei, Asiata. Well, yeah, listening to Asiata from SCOPA, yeah, and Audrey from MBOPA. Marist vaccination drive from Mangere Town Centre on Friday the 19th and Saturday the 28th from 9 a.m. to 5 p.m. There will be lots of giveaways and food parcels and maybe some food vouchers, but head down there next weekend and have fun with our MBOPA family. SCOPA, bring your mates to vaccinate. This Saturday, the 6th of November at Mount Samoa 141 Beta Drive, Mangere from 9 a.m. to 5 p.m. Now, even if you are fully vaccinated, take your mates and you can walk away with a full box of corned beef. After tere lava Asiata, Audrey mo le tātou whatalanoanga. Have fun at the events and we'll see you there. Thank you. Yeah, le sunga ya Asiata ia whapea fōi I e whalatua po le tamata ya Audrey, mai MBOPA, mai SCOPA, ia ma events o whatu whaatasia, ia wā le whaataunu ina o le tui pui pui o COVID, se furu iwa, we have to reach 90% vaccination rate, full vaccination in order for us to get down to level 1 or the orange or green lights on the new time frame, sorry, not the time frame, the framework, on the new traffic light framework system by the Ministry of Health. Well, I said, Tato Porkalame Face Tato Malolonga, we're going to have a short break and we'll be back in a second.
Hey, welcome back to the Pacific Health Talanoa with Lorenzo Kaisara on Blue TV today, the 2nd of November. Le was set my time 26 minutes to 4. Thank you so much for all your great service and everything that you do, the support, the help, and make sure that you call on the mates, check on your mates, check on your whānau, check on your family. It's only a phone call away or a video call away, but most importantly, you must check on your family. Now, vaccinations in Auckland. Wow, oh my gosh, can't believe it. Still 100 plus cases. Anyways, eligible Pacific peoples in Auckland, 85% first doses, 69% fully vaccinated. We are 21% away from 90%. So get on a waka, get on a wagon and get vaccinated because I cannot wait. Santa Claus will be still coming to town if we reach 90% vaccination rates for Auckland. 126 new cases in the community today, 107 in Auckland and 18 in the Waikato and 1 in Northland. 49 people in hospital, 3 in ICU. Thank you so much for all your prayers and make sure we continue to support our loved ones who are still in the hospital affected by COVID-19. Se lau luas fulono ila tau wha maunia mai matanga luenga le soifua maloloina le maua i wha maa i COVID se fulu iwa le so. Se lau pare fitu i au kilani se fulu valu Waikato ma le tō tasi i Northland. I au kilani lava ia o le whainga i la tau o le pasena i la tau ma heo le whaitu i mua valu se fulu ma le lima ia ma e atu e lua double jab ua ono se fulu ma le iwa. Like tō le tai David Tua say, don't just get a jab, get a double jab. Go say 1-2. You have the 1-2 delta. Otherwise, if you only go in with that one jab, the one jab and then one here. Give delta a second jab. So make sure we get fully vaccinated to protect yourself, protect our community, protect our terroir, protect our world. And I cannot wait for the borders to reopen. I want to see my family. So do your part because I've done mine. Thank you so much. I'll see you tomorrow.